Bonġu sinjuri, nilqawkom għal din il-polza li ser tkun qiegħda tellan il-dawk li imbagħad ser jipparteċipaw fil-polza li jmiss Bniet fil-Year 1. Nintroduċi il-min għandna magħna, in-notar Robert Annalise, imbagħad fuq in-naħa l-oħra ser ikollna il-fl-iskejjel li ser tkun qiegħda iddawwar l-urna. Ejja, ninġabru ftit nitolbu il-barka ta' Alla fuqna. F'dawn il-jumejn fil-Vanġelu qrajna fuq il-figura ta' Nikodemu. Nikodemu li jmur ifittex lil mulej bil-lejl ħalli jiskopri iktar. Il-lejl jista' jkun il-lejl illi huwa il-biċċa mudlama tal-ħajja tagħna. Imma x-xewqa li tiltaqa' mal-mulej. Imma Ġesu jagħtih sfida illi jekk jiena rrid nintaqa' mal-mulej, irid inħalli l-Ispiritu li jaħdem fija. Wara mhux dak li għandi f'moħħi imma dak li Alla jixtieq fil-ħajja tiegħi. Nitolbuk mulej biex tagħtina din il-qawwa illi nintelqu għar-rieda tiegħek. Annalise issa ser tispjegalna kif se nimxu dalgħodu. Nilqawkom għall-polza tal-ewwel sena primarja Bniet. Ħallintikom daqsxejn spjegazzjoni żgħira għax din is-sena bdejna sistema ġdida tat-tokens għax ħajkollna ħanimplementaw l-urna ġdida u għalhekk implementajna proċedura ġdida fejn għandna kull applikant se jkollu it-token number li huwa assenjat mat-tifla tagħkom. Il-numru ta' token se jkun il-numru li se jittella mill-urna. Dan il-numru li jittella huwa abbinat mal-isem, il-kunjom u n-numru tal-applikazzjoni kif qegħdin taraw fuq l-screens. Din l-informazzjoni ġifieri token number, il-numru tal-applikazzjoni, l-isem u l-kunjom tinsab fil-lista tal-parteċipanti fuq il-website fis-sezzjoni Iskejjel tal-Knisja kif qiegħda wkoll qed tarawha fuq l-screens tagħkom. Issa ħantikom spjegazzjoni żgħira x'konna ppubblikajna f'Jannar fiċ-ċirkulari u x'kambjamenti saru minn wara li konna ppubblikajna ċirkulari. Mela, qabel ma nibdew bil-polza l-kbira, llum ħajkollna polza żgħira ta' żewġ applikanti li huma bil-kriterju tal-aħwa li kif tafu fl-ewwel sena primarja Bniet St. Albert ma jkollix ftuħ, però jekk ikollha postijiet disponibbli l-ewwel jieħdu posthom huma dawk tal-kriterju tal-aħwa, għalhekk ħanagħmluhom polza żgħira bejniethom peress għandna żewġ applikanti biex ikollhom ir-ranking tagħhom. Imbagħad għandna li applikaw ma tal-ewwel kriterju. Għandna 10 applikanti bil-kriterju tal-impjegati li waqqgħu il-kriterju 3, ġifieri mhux ħajparteċipaw mal-polza tal-lum. 5 applikanti tal-impjegati li urew ix-xewqa li jipparteċipaw mal-polza tal-lum. Applikanta li għandha żewġ kriterju tal-impjegati u ta' skola bla kontinwità li dik tieħu sehem fil-polza tal-għażla, fit-tieni polza li jkun imissna. 61 applikant bil-kriterju tal-aħwa li waqqgħu it-tielet kriterju u 8 applikanti tal-aħwa li se jipparteċipaw fil-polza tal-lum li għandhom it-tielet kriterju. Applikanta bil-kriterju tal-aħwa u wkoll għandha eligibbli għat-tieni kriterju li huwa l-kriterju ta' skola bla kontinwità li wkoll ħadd tipparteċipa fit-tieni polza li se jkollna fl-24 ta' April. U għandna 6 applikanti bil-kriterju tal-aħwa li waqqgħu it-tieni kriterju li huwa ta' skola bla kontinwità. Għandna l-kriterju 1H1C li huwa l-kriterju tal-aħwa li ma jkunux applikaw ma tal-ewwel kriterju imma jkollhom ċans li applikaw ma tat-tielet kriterju applikanti oħra. Kellna żewġ applikanti li waħda żammew it-tielet kriterju u applikant ieħor li deċidew li waqqgħu dan il-kriterju. Kellna żewġ applikanti ta' transfer li stess applikant waqqgħu it-tielet kriterju u oħrajn żammew it-tielet kriterju. 62 applikant li huma ta' skola bla kontinwità, jiġifieri diġà qegħdin ġo skola tal-Knisja u se jmorru għall-tieni polza u għandna applikanta tal-impjegati minn ta' skola oħra.
għalhekk dak jiġi total ta' postijiet okkupati huwa ta' 159. Żammejna 3 postijiet li huma tat-tielet tal-3.1 li huma aħwa, il-kriterju 3.1 għalhekk total ta' postijiet okkupati u riservati għandna 172. Fir-regolamenti ippubblikajna 307 postijiet għalhekk meta innaqsu t-total ta' okkupati postijiet okkupati u riservati għandna postijiet disponibbli ta' 145. Għalhekk illum min ħajjiġi bejn l-ewwel u l-145 ħajjimxi għat-tieni polza li hija l-polza tal-għażla li se sseħħ fl-24 ta' April fl-10:09. Ma issa nistgħu nibdew bil-polza żgħira ta' St. Albert tal-pending availability. Numru 1. U numru 2. Biex nispjegalkom ftit iktar, il-notar ikun qiegħed jivverifika illi il-numri miktuba fuq il-karti huma n-numri li telgħu u issa analiż ikun qiegħda turi dawn in-numri wkoll. U allura hemmhekk nistgħu naraw ukoll fil-grafika dak li hemm ivverifikat min-notar u kif ikoll il-lista illi hija 1 u 2 skont kif telgħu dawn l-applikanti. $126 $86 $195 $68 $131 $206 $140 $89
200, 217, 97, 116. Issa li talaw 12 ser nerġgħu indawru l-urna imma wkoll in-notar qiegħed jivverifika dawn it-12 x'ħin analiż tkun qiegħda turi il-lista verifikata ħadd titla' wkoll grafika u nerġgħu naqraw dawn it-12 ir-rank u tistgħu tarawhom kif huma wkoll verifikati fuq il-karta. 126, 86, 195, 68, 131, 206, 140, 89, 200, 217, 97, 116. Fil-isjen tellat numru ieħor illi huwa 127, $230, 47, 3, 198, 208, 209, 228, 223, 139, 278, 201. Hekk għallaqna it-tieni 12 se nkunu qegħdin nerġgħu nivverifikaw u intellaw il-grafika. Nerġgħu naqraw in-numbers 116, 127, 230, 47, 3, 198, 208, 209, 228,
223, 139, 278 u jonqos it-24 illi huwa 201. Fil-grafika, all right? Okay, tajjeb, grazzi. Il-numru li jmiss huwa 197. $189, $255, $119, $274, $165, $138, $275, $56, $167, $136, number 10. Hekk talaw 12 oħra jiġu verifikati min-notar. $197, $189, $255, $119, $274, $165, $138, $275, $56, $167, $136, $10. Il-numru li jmiss huwa 95, $51, $237, $92,
22, 7, 271, 225, 23, 21, 121, 36. Dawn huma 12 oħra. $95, $51, $237, $92, $22, $7, $271, $225, $23, $21, $121, $36. Il-numru li jmiss huwa 107. $155, $266, $264, $163, $236, $168, $149, $234, $9, $177,
245 u hekk għamilna 12 oħra. Ser nerġgħu naqraw in-numri 107, 155, 266, 264, 163, 236, 168, 149, 234, 9, 177, 245. Numru li jmiss huwa 41, 276, 45, 194, 81, 118, 20, 33, 162, 265, 175, 61. Hekk għamilna 12 oħra. Nerġa' naqraw in-numbers 41, 276, 45, 194, 81, 118, 20, 33, 162, 265, 175, 61. Numru li jmiss huwa 58, 16, 132, 218,
252 99 106 128 172 224 221 46 dawn huma 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom. 58 16 132 218 252 99 106 128 172 224 221 46. Number 90. $80 112 174 153 14 258 82 142 12 25 26 u hekk għamilna 12 oħra.
90, 80, 112, 174, 153, 14, 258, 82, 142, 12, 25, 26. Numru li jmiss huwa 227, 166, 133, 214, 59, 57, 244, 100, 259, 114, 231, 53. Dawk huma 12 oħra. Ħanerġgħu naqrawhom. 227, 166, 133, 214, 59, 57, 244, 100, 259, 114, 231, 53. 161, 273, 157, 42, 27, 104,
49, 272, 238, 67, 249, 250 u dawk huma 12 oħra. Ser nkunu qegħdin nerġgħu naqrawhom 161, 273, 157, 42, 27, 104, 49, 272, 238, 67, 249, 250. Numru li jmiss huwa 124, 35, 191, 246, 60, 1, 181, 87, 129, 18, 31, 158 u dawk huma 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom 124, 35, 191, 246, 60, 1, 181, 87, 129,
18 31 158. 63 211 108 243 187 130 143 199 220 254 98 262. Dawn huma 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom 63 211 108 243 187 130 143 199 220 254 98 262. 11 219 257 19 78 267 263 13
55, 196, 171, 186 u dawk huma 12 oħra. Ser nerġgħu naqrawhom 11, 219, 257, 19, 78, 267, 263, 13, 15, 196, sorry, 13, 55, 55, sorry, 196, 171, 186. Grazzi. Daw il-numri kollha tieħu xi żball żgur. 40, 145, 178, 70, 268, 170, 229, 2, 182, 240, 4, 150 u dawk huma 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom 40, 145, 178, 70, 268, 170, 229, 2, 182, 240, 4, 150. Numru li jmiss huwa 71,
48, 193, 215, 261, 260, 43, 117, 183, 222, 248, 253, 'Mela dawn huma n-numri 71, 48, 193, 215, 261, 260, 43, 117, 183, 222, 248, 253. Numru li jmiss 251, 122, 101, 156, 62, 135, 94, 123,
151 38 5 2 1 2 dawk huma 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom. 251 122 101 156 62 135 94 123 151 38 5 2 1 2. Numru li jmiss 210 226 216 84 247 125 8 164 15 169 72 44 dawn huma n-numri li jmiss 210 226 216 84 247 125 8 164 15 169 72 44 34
120 270 17 93 154 134 173 76 66 148 242 dawk kienu 12 oħra. Nerġgħu nurruhom. 34 120 270 17 93 154 134 173 76 66 148 242. Numru li jmissu huwa 176. Two, 4, 1, 203 102 28 160 144 2
39, 146, 91, 65, 96 u dawk kienu 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom. 176, 241, 203, 102, 28, 160, 144, 39, 146, 91, 65, 96. Il-number li jmiss huwa 192. $83, 50, 75, 110, 54, 232, 'Abadna suspans. 24, 147, 6, 113, 85 u dawk huma 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom 192, 83, 50, 75, 110, 54, 232, 24, 147, 6,
11385. 239 235 233 179 213 105 79 204 111 137 202 64 u dawk kienu 12 oħra. Nerġgħu naqrawhom 239 235 233 179 213 105 79 204 111 137 202 64. Numru li jmiss huwa 207 88 141 152 159 277 188 69
190 109 180 256 dawk huma 12 oħra. Ser, nerġgħu naqrawhom. 207 88 141 152 159 277 188 69 190 109 180 256. Numru li jmissu huwa number 30. One, 8, 5, 37, 52, 184, 103, 32, 74, 29, 73, 77, 115 u dawk kienu 12 oħra. Thirty, 185, 37, 52, 184, 103, 32, 74, 29, 73, 77, 115. Li jmissuha 205, u 269. Naraw l-aħħar żewġ
numri verifikati, nitlobkom ittellawna 205 u 269 jidhru l-aħħar tnejn fil-lista hemmhekk. Nirringrazzjaw ħafna lil min kien qiegħed jgħinna fl-isjen li kienet qiegħda ittella il-tokens, Analiż li tagħmel ħafna xogħol minn wara l-kwinti, il-notar Robert Aquilina, min kien qiegħed jgħinna min-naħa tat-tekniċi, il-Dylan u il-Rodrik, imbagħad kien hemm Justin ukoll li qiegħed itella il-grafika u n-numri. Magħna wkoll kien hawn id-Direttur Ġenerali Ian Mifsud, Mr. Stephen Kakija u Father Alistair illi kienu qegħdin jgħinuna wkoll. Grazzi u l-appuntament li jmiss huwa. Grazzi tal-li kontu magħna, l-appuntament li jmiss huwa l-Polza tal-Għażla fl-24 ta' April fl-10:30.